Shishuni Vanisha DJJ, the best DJ in the 254. Okunego Kamimeka Yukamwe again, and Eva Mwanya Shiamira. Malva Okamithio Petals Institute of Business Studies, PIBS, Electrically Economia Bogota, Mechanical Engineering, Automotive Option, Plant Operator, Excavator, Backhoe, na Bulldozer, Practical Courses, Shia PIBS, ne Marketable, Woko Furuni, or na Jawa Furuni, Yudua Kunyamurtu Furuni Braga, Yudua COVID-19, where the COVID oil, the Braheo, 30% urejesha offer ya New Year. Tosherere, Kampasi de Shito, Kiambu Petans Plaza, Lemuru Wamareba Building Hakwina Naivas, Githurai 45, Wiba House, Naikuru Sokoli Plaza, Thika Kihanya Building, Koligania na Equity, Kwehuatira offer ya quality, technical calls, Arigakiwo urejesho. Otobekwe 0707 490 390. Horadhibo 0707 490 390. Kuma mushie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayokamwiki ukireherwo ni Co-op Visa Card kuma Cooperative Bank. Anagoroja jeshi lisiokite tene. Noze madia de silo na horo wa corona wa birugame. The CBA to be implemented 1st of July and not just implemented, negotiated quality CBA. Nina muno okoro tukiri hiyo mayogoro muno. Toga mai dine tukwenda tumidiyo mai. Hata shaka. Ndio kesho nika. Tukifanya nini? Weigirire no shaba. President Kenyatta gutongoria mathiko ma uria urari mubunge wa Juja Francis Munywa Waitito na muingi uri na maoni ngurani megie jaji ya COVID-19 AstraZeneca. Irikitie kwihanda munyuge maya ni mohoro mathaa mugwanja na ni cia mĩaraho uratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. Njĩtagwo Dan Wainaina. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta nĩ hĩndĩ aratongoria igongona rĩa mathiko ma ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Juja nĩwe Francis Munywa Waitito kana wa Kape. President Kenyatta ekinyĩtie kũu hamwe na atongoria angĩ arĩa nĩ ambunge, speaker wa bunge ya gĩbũrũri Justin Muturi